for Estonia to be in the European Union? Why? In my opinion, yes, because it's like a community feeling where we help them and they help us. I also think the same, that it's really good for Estonia to be there because in the earlier years we got a lot of help. Well, I think it's also great that we're in the European Union, mostly because we get the funds from the European Commission, and that really helps us a lot. I think so as well. We get help from them and we can help other countries too. What is the best in your country? To capital Sweden, Stockholm. It's very beautiful. I went to Italy, so I think Venice is the best place. I went to Italy too, and I think Rome is the best place because of the historical places. Tere, mis teile meeldis kõige rohkem Euroopa päeva juures ja grupile? Ma ei tea, kas just grupil, aga mulle meeldis väga Viru tänaval käia. Ja mis teie grupil meeldis kõige rohkem Euroopa päeval? Et sai väga palju liikuda. Ja mis teie grupile meeldis kõige rohkem Euroopa päeval? Et ma sain teejuht olla. Aitäh. Ja mulle meeldis kõige rohkem Euroopa päeval see, et see viimane maja, kus me käisime, me saime seal väikest minifilmi vaadata ja niimoodi, saime kommi ka. Eesti lipp tõus Euroopa Liiduga 1. mail 2004. aastal. Eesti võttis kasutusele eurod 1. jaanuar 2011. aastal. Euroopa Parlamendi valimised toimuvad iga 5 aasta tagant. Euroopa Parlamendis on 705 liiget.